Akashbani Imphal Maibam Dwijamani na pau pazari ahanbada maruiba pau Manipur ki Lok Sabha seat ani ki mikhal ki notification ngasi thoklai saliba tha sigi kuntaret phauba mirep se pisan bi yagani ahanba tangkakta vote thadanakadaba atopa raija tara taruk amasung union territory mari ki su Lok Sabha mikhal ki notification thokrai tangkak asida Manipur ki yauna punna Lok Sabha seat chama ani da vote thadanagani Saliba senba sahi asida direct text tagi khomgatpa apunba senpham sada tarani panda smik taret mari hengatuna lupa koti lak konithoi lising kuntaret hele amasung Pradhan Mantri Narendra Modi ki numit nini ki Bhutan khongsat hayang dagi hauragani Manipur ki Lok Sabha seat ani ki mikhal ki notification ngasi thoklai mikhal ki notification thokiba sigal wadina ngasi dagi mirep se pisan be yare mirep se pisan begi aroiban numit saliba tha sigi kuntarini mathangi numita scrutiny pangthokani mirep se lokthokpagi aroiban numina tha sigi kuntrani Raija asigi waina April 18 da ahanba tangkakta Inner Manipur Lok Sabha seat ki manung sanba Bidhan Sabha Kendra pumnabuk amasung Outer Manipur Lok Sabha seat ki manung sanba Bidhan Sabha Kendra 15 da pot hadanagani Outer Manipur gi lemoriba Bidhan Sabha Kendra 13 dedi ani soba tangkak April 16 da pot hadanagani Manipur ki Lok Sabha seat ani bakta punna voter lakh kun lising kuntaruk satruk kolom doina pot hadanagani makhoi gi manung da nupa voter masingna lakh mapan lising humbudra mapan satruk humbudra ni pani duga nupi voter masingna lakh tara lising ni putaruk satre taruk ni transgender voter sani kuthra mapan yauri apunba voter sing asigi manungda Inner Manipur gina apunba voter lakh mapan lising marifu mapan sanipan marifu tari ani duga Outer Manipur gina apunba voter lakh tara lising kuthra taruk satret kuthra taruk ni Lok Sabha seat ani magta punna polling station lising ani samapan yakhai manga hangtokani masigi manungda Inner Manipur gina lising ama sahum tara mapan amasung Outer Manipur gina lising ama satruk kuthra taruk ni raija sida mikhal sumna amasung santi oina pangthoknaba akan ba thaurang lokhali Amaromda tongan ba rajniti dol singna makhoi ki mirep singi ming laukthokna ba kan honari CPI gi oinadi Inner Manipur da makhoi ki mirep ki ming hanana laukthokrai BJP Congress amasung NPM na singbadi hojik phauba makhoi ki mirep laukthoktri ahan batangkak ta vote thadanakadaba atopa raija tara taruk amasung union territory mari gi so Lok Sabha mikhal gi notification thokrai tangkak asida Manipur gi yauna punna Lok Sabha seat sama ani da vote thadanagani seat sing adudi Tamil Nadu ki kuthamapan Rajasthan ki tarani thoi Uttar Pradesh ki nipan Madhya Pradesh ki taruk Uttarakhand Assam amasung Maharashtra ki seat manga Bihar ki seat mari Nongsu Bengal ki seat ahum Arunachal Pradesh Manipur amasung Meghalaya ki seat ani Chhattisgarh Mizoram Nagaland Sikkim Tripura Andaman Nicobar Jammu Kashmir Lakshadweep amasung Puducherry ki seat amamamni Union Public Service Commission UPSC na Civil Services Preliminary Examination lising ani kunmari yaithokrai Civil Services Examination asi Indian Forest Service Examination lising ani kunmari gi screening test su oibani parikha asi sahi asigi June 13 ta oina pangthoklagani hana lepki matamna sahi asigi May 13 oirambani Lok Sabha mikhal pangthokadori ba sigi yenglaga UPSC na parikha asi yaithokna ba warep lokhibani Manipur dangasi World Oral Health Day pangthokli numit palana sige nungi be wakhalondi a happy mouth is a happy body haibasini National Oral Health Program NOISP National Health Mission Manipurna Dental College Zenimski Department of Public Dentistry na sinduna numit palana si Zenimski Auditorium de pangthokli Thoramadu the Health Services Manipur ki Director Dr. O Sanan B. Devi, Zenimski Director Professor Laisram Deven Singh amasung Dental College Zenimski Principal Dr. Nirdars Diwakar Hegre Saruyari. Thoramadu da akhang hei kiana wangang ba masung thim masiga mari lena ba lila masa ama utpana thoidokpa saktam oikhi. Tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini. Saliba senba sahi asida direct text tagi khongatpa apunba senpham sada tarani pan dasmik taret mari hengale sel thu mantraloy na hai direct text tagi khongatpa apunba senpham lupa koti lakh kuni thoi lising kuntaret yaure senpham asi haukiba senba sahi lising ani kuni thoi kulum thoi ki hariba matam asida khongat khiba lupa koti lakh tarani pa lising humbudra manga adu dagi saune helabani
पुनः खोंगलिबा डायरेक्ट टैक्स की सेंफम असिगे मनुंगदा कॉर्पोरेशन टैक्स पर्सनल इनकम टैक्स अमसुंग सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ना सिंग याउरी कॉर्पोरेशन टैक्स ओइना लुपा कोटी लाख तरा लिसिंग मरबुद्रानी पान हेना खोंगतखी अदुगा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स याउना पर्सनल इनकम टैक्स तगी खोंगतखिबा सेंफमना लुपा कोटी लाख तरा माथोई लिसिंग कुनमंगा हेनखी एडवांस टैक्स ओइना खोंगतखिबा सेंफमना लुपा कोटी लाख मापन लिसिंग तरा माथोई हेले सेल थुम मंत्रालय हाई सेनबा सही लिसिंग अनि कुलुमदोई कुनमरीदा लुपा कोटी लाख अहुम लिसिंग कुनसा तरुक चनिपान निपान की सेंफम टैक्स रिफंड ओइना हंदोखरे मसी हौखिबा सेनबा सही की हारिबा मतम मसीदा हंदोखिबा सेंफम ग यंगनबदा सादा तरानी थोई दशमिक तरेट मरी हेलबनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नुमित एनी की भूटान खोंसत हयंगदगी हौरगनी श्री मोदी ना लेबाग अदुदा थुंगलबदा भूटान के निंगथौ जिगमे खेसर नामगेल वांगसुक अमसुंग भूटान की मरीसुब निंगथौ जिगमे सिंगयंग वांगसुक ना ओकनी प्रधानमंत्री ना भूटान की प्रधानमंत्री तसेरिंग तोबगेगसु वरी सानेगनी मपाल थोरम मंत्रालय हाई खोंसत असी महौसादगी भारत अमसुंग भूटान की मरक्ता अवांग थाकता सांग नाइना सतोक ससिन तौनबा अमसुंग सरकार की युमलोनबना हाना हाइब थौसलदुगी मखादा चटपनी मंत्रालय हाई भारत अमसुंग भूटान की मरक्ता टॉप टॉप मखल की पुनः थबक तौमिनबगी असेप मरी लेनी मसी नाकल अनी की मरक्ता थाजनबा भाव तानबा अमसुंग अफब वाखलोन थमनबगी असेप लिपुन अमगी मखादनी खोंसद असिना लेबाक अनी की मरक्ता लेनरिबा मरी अमसुंग लमदम सिगी स्वार्थद लेबा वाफमसिंग खननबगी तंजा अम पीरगनी लेबाक अनी की मियाम मरक्ता हेना कानगदबा मवंगदा खुदम ओइबा याना पुनः थबक तौमिनबगी वाखलोन हेना सेसलननबा अमसुंग पाकथोक साउथोखननबसु वरी सानगनी नई दिल्ली की भारत मंदापम पांथोलीबा स्टार्टअप महाकुंभदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi wangangani nithokaba numitagi hokiba startup महाकुंभ ngasi loiselagani social media da thagatpa warola mada Sri Modi nai महाकुंभ asi startup sing innovator sing amasung entrepreneur oirakadaba sing punsin nahanabagi forum amani मांग नाई हौकिबा सही खरा असिदा स्टार्टअप सिंगी संसारदा भारत की खोंजेल असि थोइदोंना ngakningai oi नोंसु बेंगोल दा ममांग सही के मार्च दा रामनवमी दा थोकिबा कांगलोप के हिंसा के थौतोक दा लौतुना बनी हाइबा मियोय तरामथोय अमसु नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी न फारे एनआईएन हाई फारबा मियोय तरामथोय मक नोंसु बेंगोल की हावड़ा के मनुंग सनबा शिवपुर दा लैबा मियोय ngakतनी हावड़ा के शिवपुर दा अटैक तौरखिबा दुदगी थोरखिबा कांगलोप के हिंसा दुदा राज्य पुलिस ना अहानबगी ओइना मियोय 53 के मथक केस रजिस्टर तौखिबनी कलकत्ता हाई कोर्ट ममांग सही की अप्रैल दा रामनवमी दा थोकिबा कांगलोप की हिंसा अदुगा मरी लेना केस पुनमक ट्रांसफर तौनबा खंगनखिबनी झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ngasi तेलंगाना की राज्यपाल ओइना थबक पोगनी नुमित की ममांग दा तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन फम थादोखिबदगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन दा तेलंगाना के राज्यपाल की अहेनवा फम पुनबा खंगनखिबनी महागना पुदुचेरी की उपराज्यपाल के थबक सुपोगनी श्री राधाकृष्णन ngasi हैदराबाद के राजभवन दा थबक पाइबा मसुंग अरोन मंगाकपगी वासक लौखी भारत की मकोक थोंगबा बैडमिंटन सानरोय लक्ष्य सेन नुपा के सिंगल्स कैटेगरी दा हानादगी मफम मंगा हाइगतोना वर्ल्ड नंबर 13 ओइरे फ्रेंच ओपन अमसुंग ऑल इंग्लैंड ओपन दा थोइदोना हाइसिंगबो उठखिबदगी BWF रैंकिंग दा माकी फम हाइगलकपनी टूर्नामेंट अनिमक्ता लक्ष्य सेन सेमीफाइनल यौखी मसिगा लोइना महाक लिसिंग अनि कुनमरी की पेरिस ओलंपिक्स यावब याबगी तंजा हेना नक्सिलहले BWF रैंकिंग के तरा तुरुक फाव की मनुंग सनबा मकोक थोंगबा सानरोइसिंग खुदोंग साबासी फंगलबा याई अरोइबदा मरोइबा पावमो मणिपुर की लोकसभा सीट अनि की मिखल की नोटिफिकेशन ngasi थोकले सलिबा था सगी कुंतरेट फावबा मिरेप से पिसन बयागनी अहानबा तांकक भोट थादनगदबा अतोपर राज्य तरातरुक अमसुंग यूनियन टेरिटोरी मरीगिसु लोकसभा मिखल की नोटिफिकेशन थोखरे ताकागसिदा मणिपुर की यावना पुन्ना लोकसभा सीट चामा अनिदा भोट थादनगनी सलिबा सेनबा सही असिदा डायरेक्ट टैक्स तगी खोंगतपा अपुनबा सेनफम सादा तरानी 5.3 मरी हेगतुना लुपा कोटी लाख कुनिथोय लिसिंग कुंतरेट हेले अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नुमित एनी की भूटान खोंसत हयंगदगी हौरगनी पाउलोइसरे